Pooriisi yahamize ya Marine Police okuruga Kampala kandi nyuma zesibire netororo mugyera Rwizi rukuronda embiri y'abantu bashatu abatwirwa amiza harwo kubanza rw'esandeji yakera kubona embiri y'abantu babiri. Kansoke ababiri aba bamanywa Timothy Kakuru w'emyaka 21 obire nashomo bushaho ahari St Vincent College of Health Sciences okurwa mu cyaro cya Karugangama omurembo Mbarara. Ondijo n'urukundo Amuthire w'emyaka 19 nawe bire nashoma senior ya katano ahari 5 Star High School muri Ntungamo enzarwa ya Bitereko muri district ya Mituma kandi ogu yabanza kubuzabuza abanyabuzarebe ahabwe mbere y'abarumu bito nabwanyumanye nanukwe okubahamiza ngo n'umutabani. Aroji astarimwa owabinji babire bamanya Rastaturman omwe shongozi kandi owabiraro mukama w'eryateri babire batamburamo okurwa mu cyaro cya Karugangamo mu Rembo Mbarara wacuburizamisho. Sergeant Wakadara Arias orukura Pooriisi yahamizi nagamba ngo bateganisibwe munongo kuronda embiri y'abantu aba ngo mugyera Rwizi gwijwiremo amabare ebitamwe n'akasasiro. The river we are facing a challenge where the water is running fast. It's a running water which has very many stones, rocks, which is making our work difficult of diving and searching. But we are still on, we have not given up, we are still searching until we get the remaining bodies. Konka n'utwakwa twabasa kutungaho emirambo ebiri timu yetu y'abamarines bakoragana hamwe n'aba Fire and Rescue Services bakiriyo bakora search yo kureba ngo emirambo yabo yakuba ikibuzire kwasa kugira retrieving akurwa mezi konkantongera kushaba abantu kwerinda ubwiro ubu bwenjura no kwerinda Rwizi abo kugira ngo rijire rwabonga ikintu cyo nancyo basakuba bamwe aha batura hamwe n'abanyabuzare b'abantu abisurwa mizi basima ruhanga bwo kubona embiri y'abantu babo katunga amakuru mabi katimose bwo kugomeze ahari wo kubanza. That was Monday evening. Kugogo student muronda kuseri izoba ahi twatunga amakuru go kugira ngo yaboneka mbenu na kwezi turonda izoba twafunondi aho bamutwara Pooriisi hamwe no gumkureba yayifa. Aba basimana TV West habwo kubakwasa okuzora abantu babo ubwe barukoreke ibirene bigendo misho omakura Agacencwire. Twenda kusima TV West ahabo kuba right away from the beginning etwirene following eitwaza kuhandikira makuraga twasiga Marine Police bacurukurondo mbere rwataremwa Aloysius Rastaturman kandi babanyabuzare babanta bembere yabo yazorwa baba batandikire kutebekanisa ibyo kuzika. Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.